intare umwami w'ishyamba nyamukandagira mu kibuga gitinyiro nk'uko abenshi bakunda kuyita cyane cyane abakunzi bayo. Iyi ngiyi bayita APRFC, Armée Patriotique Rwandaise mu magambo arambuye. Ni ikipe yashingiwe ku murindi w'intwari mu karere ka Gicumbi ahagana mu mwaka w'1993 hari ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu, ubwo igitekerezo cyazaga mu gihe cya ceasefire n'igihe abasirikare baba babonye akaruhuko mu gihe cy'intambara. Ahangaha hari ku rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda, aho ingabo zahoze ari za APR cyangwa se RPF kugeza kuri ubu ngubu inkotanyi bari mu rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Babonye agahenge, muri ako gahenge banga kukabamo gutyo gusa, ahubwo bahitamo kukabyaza umusaruro kugira ngo abasirikare bakomeze kuba hamwe mu mwuka umwe. Ku gitekerezo ka nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wari umuyobozi w'izo ngabo icyo gihe RPF inkotanyi, yashizeho igitekerezo cy'uko abasirikare bagomba gushaka ikibahuza bakidagadura bagakomeza bari mu mwuka umwe, biyibagize byinshi bitandukanye bahura nabyo, ariko barushaho no kubaka ubumwe ndetse na morale mu gihe cy'urugamba. Ikipe nuko yashinzwe mwaka w'1993 hari ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu. Kuva kuri ubwo ngubwo imaze imyaka 32 kugeza kuri ubu ngubu. Ibyakurikiyeho ni amateka. Ni ikipe ifite ibikombe bigera kuri 23 bya shampiyona, ibikombe 13 by'igihugu aricyo gikombe cy'amahoro, ibikombe 3 bya Sekafa harimo icyo yatwaye 2004, 2007 ndetse na 2010 ari bw'igina giheruka kugeza kuri ubu ngubu. Iyo kipe ni imwe mu makipe afite abakunzi benshi. Ikipe yambara umukara n'umweru ifite umunsi yisi w'igitinyiro kuri uyu munsi, aho iri buze kubikina n'ikipe ikomeye mu gihugu cya Zambia bita Power Dynamos, imwe mu makipe akomeye ku mugabane wa Afrika, yanageze ku mikino y'igikombe cya Afrika cya CAF Champions League kugeza kuri ubu ngubu. Ni inkera y'abahizi uko baje kubyita, bavuga ko ari uburyo bwiza bwa pre-season bwo kwitegura imikino mpuzamahanga bafite imbere bazakinamo na Pyramide by'umwihariko, aho bari bukine n'ikipe ya Power Dynamos, bakazakina n'ikipe ya Kigali Polisi ndetse n'ikipe ya Azam FC. Ikipe ya PRFC yateguye uyu munsi itumiramo amakipe agera kuri 4 atandukanye. Barashaka gushagarirwa ko kuzuza stade Amahoro. Ibi byananiye mu kiye bari bakinnye ku munsi wo kwa gatanu kuri Assumption, ikaza no gutsindwa ibitego 3-1. Ikipe ya PRFC bavuga ko nabari ikipe ifite abafana benshi, nibyo guhanga amaso ndetse no kwitega kuri uyu